si Bati कैसे हिंदन fesas में भी non identificare silo la sombo pen pinisi ke cek silo boleh bilang kita if I am not mistaken pasti warung la sokan kami invitation itu tadi dia positif ni masih nak kita menong betul di sana. Tapi ni dia depan kopai lah. Jenang itu manteng nang kepikiran tak nang itu angno lam itu ini kejai tak sawa saya nang kepikot. Lapen isi neng karang kalau erok pineng anengkan dah hati long supilong lo kacali dia manggila akimi pining jong bangso lo kacali ko teng dia Tuhan heklong lopen pining ngangsam pining karong dari nang itu mamang ka ekspresi yang waro dalam atema itu hedamo aningkan sampai metrik arejal di Canglo Purote orang abesis yang silakan Purote Kajian distrik ke kaya abdena persilangan kok gitu kok kaya hari we start working from the bottom, not from the top. Kalau aku kacau, maksud kacau hongke, nampak kau tekong, tuisi bangga, itu karjera di masyarakat, karjengong di masyarakat itu orang itu political right. Constitutional right, bangsa kecehan aja ini kan, mass movement dulu, so mass movement itu aja ini si kacau ya, bangsa itu tempat tikuk lah satu kalau, sama orang tak mass movement apa kan, orang tadi lah, double bangsa kita kan, non bangsa literally, kacau itu kan kacau itu mana, kacau song ni hempel, apa kan, kehan kacau song apa kan, nang double lah. Kasi pini spesialis desa apa ning separang mengyani di thela itu aja thane wapi sampai pilih itu akimi abang tu dak hati rong bilang cari atau kan ka welcome macam cepat sini kunasi kedona masuk kolesi kedona paan nang leng si cari mak itu ngomong just familiar kepatuji pak Kasi mo ito aluhi akehay hangco saro alang gejiji kese long chief advisor lo ningaro alang lison son sida chief advisor itu dun pen dak student atum ke first a problem to hang kame kedang cok pen apor pen Hai problem kan kepada uji penalang ini kita mereka cisik itu lah pakai mepegang teknologi pakai alang ikan keseli hangco sama pada mereka dilihin dengan kau mencuru lo jadi selama nilai bukan tu nggak enak yang dicoba boleh dengan dia ya no student boleh simbol of sincerity, symbol of knowledge, symbol of strength, and symbol of punctuality. Nasi, mohon dong, kehai, tentu jangan mungkin lo.
more than 800 Karbi students studying in Guwahati. Pandodi Buaraneko. But I don't know what is the reason behind least number of students present here. Compact. Hardly it will come around 150 students. Out of 800. Tapi bini bangke sate, college ada, university ada. Tapi bini asal sana bangke, kita punai apa lo? Tema ini tu nama sosial media lo. Komane akau te mana enggir, hamren pen tahu, cuci ulang pen tahu, bukulia pen tahu, dok muka pen tahu, dok muka pen tahu, dak kaca di bawah lo. Nang sudah, putar men ke apere natum aphan, bangsa pilita biji aphan katora joko kate. Bah pilita le kita kusdame, kisah kelamaran, apor dengan kathama kiri top kate kate, langsung apor hulu pulote, ini tu belakang haruna kenang kok. Inu penang si baru sisi kisah gelangkan di pulau Tepung Cikunul baru sisi kiundi niritek baru sisi soke soka menjiban cirung kata bote 100 into 800 bote lako 8 lakh berapa kau 8 lakh 80,000 asal kisah orang tu nang letak keko doktor treatment di jiban Fast treatment di biji pas, punya rasa opportunity bangun oke. Tanong ke, ningkari siang momen si bakai si presar ke lupa docor. Soalnya kalau udah si nang cetok dunde dah, importnya nang dunde dah pulau telaga ke, cok jadi jima di sini hin terkamasan. Itu ngomong coordination doang lagi. Apa? Kalau ngomong daklah ke we feel out of place. Daklah tadi itu merah apa? Ibumu ada apa? Pisah ada apa? Ini ada apa? Ini orang ada apa? Berarti, di, mana out of place itu kita ada feeling tu. Langsung nanti pulau deh, kalau jauh nak hidup si Delhi dah kan, ada jauh si kar kerja, asam ada orang pun cerita orang menciki putih nang lindung gereng ni bersama, oh asam deh, di nang di Amerika dah tu, ada jauh si India tu orang pun cerita orang mencepat ciri ciki hitam putih nang lindung gereng ni bersama ni, soalnya kan si dah Guwahati dah ni, kacau ni student tu mah. Cepat cini lo, cini lo, pulau deh, ini ngereng ni, tapi nangan tu okey bang, okey bang. Kami sukses berarti. Nah, semua benda ni pun sudah simple of strength, lapan punctuality. Non aja kong dia tu student. Awal hello, conscious, more conscious stage ke student awal hello. Kacero tom hello, apor bote ya kagak nak college going. So hello, apa kagak kan sumbong. Sila so hello sinang di time avilu tak pintung ke. Fesat lo lah, jiji कैसे, bagi कैसे ना हो जाएगी, itu के 2 kilometer ले ढूंढना चाहो. Durbio tak cukup, itu nggak apa apa. Nah, sorong si mata perlu dicok di sini. Tapi itu nggak apa apa. Akimi apa kita itu akimi itu nang lele aku siapa tu nang lele bakal menggak. Ini tu dah kita balik betul sinon kelami cuma dah pilih admission kelong. Admission ke rakyat itu kan, lalu ke sini ni orang hati siti kodak tu, bukan orang dah ni, ini tu mas senior dah itu baru untuk ditanya.
Atong panteng lagi, atong mantan lagi, bidi sore pi lagi. Nasi senior nomor responsibility itu ulah banget. Emang orang ke apil ke mata me, mana protect ke, anything may happen at any time. Nampun pinbang kau me nampun dari Aduh kami pan kami thang tak sini itu dia, dan bohapi no orang masalah sampai lo orang asam tak kacau itu kat itu mah tahu beda asam step lo, beda he studying in Norway, Jorhat, Sibsagar, Tezpur, Hojai. Pindah jauh se problem tu, sudah tak problem tu kok. Kedua kita pendang loh, kafe problem lagi sum dokok kalau nang cisya lah, nili ready. Soalnya kau apa ke? One kafe tak aja kau ke? Nili loh itu nili bangga itu. Soalnya kau apa kerja sekarang nili nang cipi dulu itu. Kasih dari nili pandang le pusame, nili personal assistant doku, sarpul terang, alang di nombor le. Nang tum dong sini ham. If you wish, apa? Hey yang mau apa? Relation establish dari mulut student kan hello, mungkin tu di masa student, and I think semanaga tu, kalau apa itu tak terjadi. Relationship, to establish good relationship, costless mati lagi, thakka bidang नहीं है. It is a costless to establish a